Bog svima, doktor s vama i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o budućnosti Ultra Instinkta. Zapratite me na društvenim mrežama i pridružite se mom Discord serveru. Posjetite grupe koje su u opisu. Evo ga doktor, ja go Goku, svaki klipu obraća se Bogu. Lajkuj klip, komentariše klip, šeruj klip, ej! Svi smo vidjeli na kraju 131. epizode da je Goku rekao da više ne može ući u Ultra Instinkt. Ja se samo nadam da ta forma nije bila namijenjena da se koristi jedanput i to protiv Jirana. Iako je transformacija OP, nadam se da je neće izbaciti u potpunosti jer su fanovi poludjeli sa njom. Postoje još jedno pitanje, da li će Vegeta dobiti Ultra Instinkt ili će krenuti svojim putem sa svojim transformacijama. Znam da većina želi vidjeti Vegetu u Ultra Instinktu jer bi izgledao opako. Svi znamo da Vegeta je uvijek za petama Goku kad su u pitanju transformacije. Vidjeli smo u filmu Uskrsnuće Frize da se Vegeta pojavio u Super Saiyan Blue, a da nismo vidjeli ni znali išta o tome da se on može transformirati u Super Saiyan Blue. Iako je Vegeta rekao da više neće dopustiti Goku da bude jači od njega. Moguće je da će Vegeta i Goku opet ići trenirati sa Visom i da će oba dva dobiti Ultra Instinkt. Iako Vegetu ne vidimo u onom teaseru za film, moguće je da će Vegeta trenirati sa nekim ili sam negdje. Iskreno sumnjam da će izbaciti Ultra Instinkt jer se fanovima serijala previše svidjela ta transformacija i svi žele Vegetu vidjeti u njoj. Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite ga lajkati i podijeliti sa prijateljima. Pretplatite se na kanal za još sličnih videa. To je bilo to od ovog videa, mi se vidimo u idućem. Pozdrav!